Amahoro y'Imana bane natwe, turashima ku cyicaro nk'iki ngiki kibaye noneho, cyoba cyarakabaye kera kuri benshi mukiri abana batoya mukabikuriramwo mubizi, ndetse ubu ngubu ari mwebwe muhaye mubivuga. Muratwabarira ikinyamurenge ni gikeya kuri bamwe, nimuzoza mwumva nshizemwe kandi nk'akafaransa karingala agaswahili muze mwihangana, ariko ndavuga ibyo mwumva. Nitwa Musafiri Mushambaro. Izina rya Mushambaro ni igihe cya authenticité, nimba muzamwumva igihe cya authenticité, sinzi nimba mubizi. Irindi ni Meshake, ni izina ry'ububatizo, nabatijwe muri 1958 mu Tubangwa. Tubangwa hari uhazi muri mwebwe? Nitonge. Navukiye mu Turambo muri 1946. Année suppositoire. Parce que maze 6e nagiye gusaba livret d'identité imigi, kuko kuja muri secondaire wagombaga kuba ufite livret d'identité. Njimigi njyana livret d'identité ya data, sanga handitsemo ngo 1947. Nandikisha iyo data, ndaza ngiye Bukavu kuja muri secondaire 3e niveau de 3e année, ngo nsabe inscription. Aravuga ati iyo myaka yose nditwokwemerera muri 3e année. C'est le Congolais. Ndasohoka ndagenda sinzi umwanya nagize, ndagaruka ndababwira ngo je suis né en 1948. Baranyandika iyo date niyo ngira muri za identité zanje zose. Reka complete umubyeyi mu majambo ameze gutya. Ibyinshi yagiye abivuga, nzoza mbi complete. Turi abanyamurenge, turi abakongomani. Kuko ipopulation zose za Afrique cyangwa n'ahandi baturutse iriya muri nord baguma kwiyemigire bakwira isi yose iriya turi muri Afrique iwacu. Natwe twaraje, bamwe bahitira mu Rwanda, abandi bahitira mu Burundi, ndetse no muri Tanzania. Abanyamurenge turasubira turaguma turagenda tugeririye hakurya ku mpamvu zitandukanye. Bamwe bavuga ngo ni urwuri, abandi bavuga ngo ni intambara bahungaga, abandi pour intérêt personnel. Twese twire tuva hari, abavuye mu Rwanda, abavuye mu Burundi, abavuye muri Tanzania, twese twire tuva hari hakurya. Giheke yabivuze, iyo n'umwaka bavuga myinshi kuko ntawe ufite exactitude cyane. Bavuga imyaka myinshi, bamwe bahera kuri 1500 et plus, abandi bakaja muri 1700 kuko yabivuze, abandi nyine. Kandi gatwaje duhaye tuza progressivement, titwaje twese rimwe, twagumye gukurikirana duhaye tugenda iriya pour des raisons d'intérêt économique ou matériel, ibintu nk'ibyo ngibyo. Isite ya mbere ni Murenge,
sinzi niba munumvishije aho twabaye bwa mbere aho abantu bashyikiye ubwa mbere ni Murenge, abandi baraguma baraza, abandi bamwe baraza ndetse basubirayo, ariko Murenge ndarango hari abenshi bageze mu Rwanda murimo kumva ngo Murenge mu Nyanaka, Murenge mu Nyanaka, sinzi niba munumvishije muzamubyumva ku Murenge mu Nyanaka, ku Murenge mu Nyanaka. Izina Murenge naho ryavuye nabyo, nabo ku Murenge mu Nyanaka hitwa Murenge, sinzi niba mwanumvishije, hitwa Murenge gutyo. Umugabo wahashyitse mbere ni Serugabika, ashoreye inka ziwe nyinshi, ni umugabika nyine Serugabika, niko baza bavuga ngo urugomero rwa Serugabika ni aho ngaho i Murenge, ngo bucya abandi baramukurikira, ariko aho bashikiye mbere bakurikiye nk'urwuri ni hariya muri plaine ya Rusizi ahitwa ngo Igakamba, hariya ni mu Ruvunge, ni ruhande rwa Ruvunge, ariko bazaga baviriye hakurya cyane ari nko kuza kuragira ikitusa, baradekuvurire ke igihugu cyize, ariko ngo bahature bahura na malaria, bahura n'ibindi, babona sintuzi. Nunuga uko bahatuye bakaza bamenya amakuru ya hariya haruguru, barahamenya, baraha explorer, qu'est-ce que je vais dire, barahatandura wampaye, barahatandura, barahabona imisozi myiza, klima nziza, barazamuka. Nababwiye ngo wagiye mbere ni Serugabika, ngo buke uwundi mugabo ngo ni Kayira nawe agenda amukurikiye. Iryo zina Kayira si ryo zina ryiwe, izina ryiwe ni Sagitwe, ariko agenda bagana Akayira kaziriya kwa Serugabika, sinzi niba mwanumvishije, akayira kazaza akayira kaziriya, noneho bamutamusa akamwita buriya ni Kayira, ndetse ga niwe baje kuvuga ngo niwe waje kuba umwami wa hariya nyine haruguru. Noneho Abanyamurenge dutuye kubera kuba benshi, abantu baraza batura muri kiriya kibuvi cya Moye Plateau, Gihande, Gatobwe, Galye, Kishembwe, sinzi niba muzamuhamenyaga ibyo ngibyo byose, sinzi niba muhazi muzamwumva. Cherchez à connaître les anciens villages quand même, là où nous avons vécu. Oui, sinzi niba muhamunuka. Bon, bahera iriya Moye Plateau, bahe bagenda bakabona hariya niho heza, aho twokororera inka, aho twogira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, baraza kugezaho ibintu byanditse ngo le village Galye, aho si wamwiye Galye kwa Rumamfura, muzamwumva Rumamfura quand même. En 1881, Galye, village de Galye était là, existait. C'est 1881, c'est écrit dans les livres historiques. C'est non, baguma kugenda za Munanira, za Shengegishengwe, hakurya Gitara, Cito, kugeza za Cito mu Bitira cyane, kugeza barenze hirya bararenguka bashyiriye nani uriya musaza w'umunyabyinshi wa mbere, Sebasaza, neza ngo a 1914 niwe shefu wahari wiwe hitwa Gutagi, biranditseho ngo 1914, sinzi niba munumva yari ahari, ariko nagiraga attestation ya yuriya wo haruguru
ahangaha ujabutse upfuye n'undi ukazamuka ruguru basita ni kwande harya hapana kwa Rutambwe hapana tubona utambutse ruriya ruzi rwa Nundu ukajabuka hariya ukaza c'est pas change uwo musaza nari mfite attestation yiwe y'ubutware bwiwe yari yavuye ku iposte imwandikira imwemvite mu nama ya 1919 simba nibuka izina ryiwe w'umusita. Donc tu vois habe na hari izina rya Fizi cyane riza rishaka kuva nko muri Sebasasa, izina rya Fizi cyane riza riba muri kuko cheflier yi territoire y'abagi Tulembelembe hirya sinza handi ko hirya kure noneho ga abanyamurenge bakazana inka gukamira abazungu hakaba kuri Sebasaza aradiskite bagarura cheflier hano hafi bahita Fizi kuko Fizi ni je me perds bahita Fizi ni ukuvuga ngo Fisi za rumungu nyinshi. Donc izina bariho riza ariko kuri influence cyane yasabasaza kugira ngo cheflier yi territoire igaruke hariya habaye Fizi. Donc nyuma yaho abanyamurenge barabazaga bagenda gutya bagatinya ruguru kuko ntabyo kurya byahabaga tihaza gahera hari hatarabaye se. Umuntu wagize ese y'ibigori wa mbere ni Muhiri mu Rubuga 1922 sinzi umufurero bagiranye nibo bagize ese y'ibigori kugira ngo barebe n'imbiri ya ruguru ho ibyo kurya bakazamuka bakaja guturayo. Muhire nanone niwe wavuyeyo muri 1938 aja mu Turambo epfo mu Rukuri imvura iba nyinshi inkuba nyinshi bagaruka mu Turambo ariko 1938 niyo. Donc Minembwe iriya muzamwumva n'abantu bavuye iriya mu Zabibogoko hakaba ibiti muzi ibiti byitwa Minembwe cyangwa benshi murabye haba ibiti habaga ibiti byinshi bya Minembwe niwe izina ryavuye rya Minembwe murumva iriya mu Minembwe Minembwe menshi bagenda bajanye nkaba ngo babone ni heza allez sont montés avec toutes les familles ibintu kebye. OK, donc abo je m'excuse nimba nagiye hors sujet ariko donc hors sujet ariko c'est la même chose. Naho iby'umuco c'est la vie. N'ubuzima n'umurongo w'ubuzima bo kubaho ni itegeko riva ku Mana ngo uzabyare umaze kubyara ni mugisha uva ku Mana ariko nabyo ugomba kubiharanira. Umaze kubyara ugomba kurera sinzi niba munumva ugomba kurera umwana kubera iki kugira ngo agire umurongo w'ubuzima. Mbese umuco nta definition nyine mfite yawe. Umuco ni mers ni biranga muntu ngenderwaho utagomba kurenga utagomba kwica utagomba guhonyora utagomba kugira gute kandi biguhesha ubuzima bwiza bikugeza kubufura bikugeza kuba aprecier mu bantu kuba umugabo kuba gufashanya kugira gute kuko uwo muco ukura he ni hariya mu rugo muri environnement murimo ugomba kubimenya kubikuriramo
apana kubimenya kubikuriramo akaba ari ukabikurana ça ne peut pas se faire ibi ukamenya ngo ibi ni ikizira iki ngiki ni ngenderwaho mu buzima. Muranumva? Ibyo ngibyo bitozwa nande? Bitozwa n'ababyeyi. Kuvukira akana utaragira ukiraka kuze gutya watangira kuba akana kagize gutya cyo kwahura inyana cyo kuvoma genda uje kwa kanyana genda uje kwa kanyana ubwire gute genda uje gukina n'akanyana genda ibintu k'ibyo ngibyo umwana agakora azi ngo uku niko kubaho ibindi byokorwa ibindi byo yagize gute umwana yagize into yagize gute papa ntibazi umbabarire kuko yarenze kuri ngenderwaho c'est pas comment je peux les appeler. Donc nababwiye ngo umuco ni ubuzima ni ibyerekezo ugomba kugenderaho kugira ngo ushike ku bufura ubushike kuri entraide ushike ibintu nk'ibyo. Donc c'est obligatoire à partir de qui? À partir de tes parents. Ababyeyi banyu nibo ba responsable. Imana yaramuguhaye ugomba kumurera wewe. Sinzi ngene bazavuga imigani, je m'excuse. Ni devoir y'ababyeyi kurera abana, kumutoza ngo ibi birakorwa, ibi ni byiza, biriya si byiza, tukahirahire ngo bigereho. Ni devoir y'ababyeyi. Donc muri iyo devoir y'ababyeyi Imana ni ukuguha umugisha ukabyara, wamara kubyara ukarera. Ni devoir y'ababyeyi ugashyingira umuhungu n'umukobwa, ni devoir y'ababyeyi. Ubu ngubu bisigaye byitokeza nyine abana bakagira gutya ukabona niho hawuza kukubwira ngo ariko ni devoir y'umubyeyi kugushyingira. Sinzi niba munumvishe. Gushyingira umwana ni devoir y'umubyeyi mu muco wacu je veux dire. Umubyeyi atabikoze iriya nkaho ngo se mukama bamugendera bakabwira ati se tuhabibona ko uyu mwana akuze umuhungu principalement cyitwa waza gusanga bamwe batunzi à l'âge de 18 ans 17 ans même bakabashingira ni devoir y'ababyeyi gushingira abana. Kubashingira pasiteri yabivuze nukuri nyine uko nguko yavuze abanyamurenge uko nguko turi mirara. Je pense 22 iriya ruguru muzo verifier turi mirara, ariko iyo mirara twese dusanga tunacyangamana. Hari uduco particulier ku nzu nyanaka wanyu hariya nabo bakagira uwabo, ariko hakaba n'imico rusange ya twese. Hari umuco mwanyu mera gutya ngo abana nimuba kwakuze bazabagira gutya banaenda kabusiku asubuhi. Ibyo ngibyo turabizi, ni umuco w'abakwakuze. Nka basekuru waba ngaba bazaga bava mu turambo bakaza kurema isoko mu bijombo, bagasanga isoko itararema
agasubirayo. Ni umuco particulier waba kuzinduka turabizi. Donc je vous signale que mu muryango baza bagira imico yabo particulièrement, ariko hakaba n'imico ya twese rusange abanyamurenge. Ibyo ngibyo niko bimeze, niko twubatse. Pasiteri yabivuze, nanjye mviye kubabwira ngo umuco ubutozwa na so na nyoko n'abavukanye dans votre village. Bawubatoreza hehe? Yabivuze, hari kwa soko urubunga rwari rutaraba, ariko bakaza gutarama nk'uko yabivuze, bakaza kumva ibirondo aho bahaye banywera inzoga, bakumva ibironda bakagira gute. Ariko habaga n'ahandi hantu hitwa ngo ni ku Gatorero. Ugatorero sinzi hano baza bahita sorte ya Ligala. Donc inka zahutse, abantu bahingutse, muzeha yicaye hariya ahantu ku Gatorero, abantu bose bahingutse, abagabo cyane cyane, bakababaza autour de lui. bamwe na bamwe abandi cyane sinzi niba bamwe bakaguma kurebana, abandi kamayerekerayo, ariko bakaguma kuvugana amajambo bako banasemezana. Agatorero kaba mu byinshi. Umwana nyamwana aza yama yegera bariya basaza hariya ku Gatorero, akaza yama akagira gutakaza nawe iruhande rwa basekuru base, akaguma gategera. Bwati kumva avuze ijambo, bwati ngo dutume uriya mwana. Bamutumye kubera kuko on a senti à lui une maturité acquise mu kuba hano. Donc ugasanga nyine ubaye umugabo warumvishije, wararezwe, wewe wenyine wagize effort yo kuza kubana na basokuru, kwicara mu kwaha kwabo, gutumwa nabo, kugirwa gute, kumva kwa yafomora, kwa hagira gute. Ibyo ngibyo byose nuko bazabara. Imico c'est vaste. Hari umuco wo kurera abana bazosuccéder. Abana nibo bazosuccéder. Il faut que vous soyez capable d'accumuler iyo mico, une façon de vivre, façon de faire, mwebwe mwenyine bikazabahesha kubaho neza n'abana banyu, kubana n'abandi bantu bose neza. Kubera iki? Kuko uriya mugabo ni umunyakuri, uriya mugabo ntiyobeshya. Sindagera ku bya mariage. Hari igihe kimwe baza bavuga ngo tuzoje gushaka mu karere ka Nyanaka. Mu karere ka Nyanaka nditwumvishije ngo umuhungu wako ngo yibye ikintu k'Inyanaka, yibye inka yagize gute. Uwo ninde waje muri ako karere kujya gushaka y'umugeni? Donc umuco ni kandi gazaze wowe. Ese baza bavuga gute harya? Baza bavuga ngo wewe ni barua watu wote wanaku. Iyo uri umunyamico myiza, uri umugira neza, abi wanyu baza bakumenya, abo hirya bakumenya, bene wanyu bakumenya, abatari bene wanyu bakakumenya, bakavuga ngo ruriya rugo nurutahwa n'umuntu yorushakamo umugeni. Cyangwa umuhungu yaza gusaba Hanyanaka, kwa kundi yababwiye, bakamwiga bakavuga bati kwa Kanyanaka hazabaho, bavuga kwa Kanyanaka turahiga iki? Sinzi niba munumvishije. Kubera iki? Kuko ni imfura, kuko yabivuze. Donc c'est une personne référentielle mu karere. C'est une personne référentielle. Uriya mugabo ni imfura. Kandi
umwana yaje wese ndakora ibi ngibi seruke hehe tahe hehe kubama nokora ibi ngibi ngaseruka hehe kuko azi ngo se wabo mu muhana wabo ntawokore bene iki kintu. Noneho turi kumwe bamwe turi kumwe abana bacu, abandi ndiri muri kumwe n'ababyeyi bacu banyu, ariko turi ababyeyi preferenu anu kandi iki kikawa ndasaba mwakigize global ariko mwoko giparticularije kibi byo gushaka mukabigira umunsi wabyo byonyine ku mugani, kibi byo kuvuga ngo muri ya rugo kwa Gapita ambaza bagira ngo hariya ni kwimfura kwa Gapita vehanyana, ariko hazabaho bavuga bamwemwe nguri yandi Gapita ariko abana biwe nimushaka uwundi mu muryango. Sinzi nimba munubishije, nimushaka uwundi mu muryango kuko abana biwe ne sont pas capables de mener à bien imission bamuhaye. Kubera iki? Kubera culture. None kababwira ngo iki cyicaro mu gikomeze ariko mu giparticularise k'ibyo bya histoire ku mugani iyo abanyamurenge uko baje ko bagize ibintu. Abanyamurenge ni bangahe k'ibyo muzehe yavuze bya muzeba iriya ruguru bazaga banga kujayo kuko ni mu nzara, bari bataragira eseyi gutera ibigori ngo byere kuko nguko bimeze ngo baje guturayo. Akavuga ati najyana abaniriye bazorya iki, kandi abagiye mbere bahoraga bagemurirwa n'abafurera bakabagemurira ibyo kurya chaque semaine. Abantu baturutse mu Rurambo bo bagomba kubimenya cyane. Ibyo seresamake sa byacecetse kubera intambara, ariko bahoraga bagaburirwa kubera kuvuga ngo igihugu gikeye. Noneho nuko nguko kuba uri umugabo hariho bagapita, ariko hariho n'imfura mu rugo rwawe. Bya bindi yatubwiye gufatikanya, kureberana, kugabirana, gushumbushanya. Imfura mu rugo mu muhana hehe azaya amasuzuma kwa Kanyanaka ko basa n'ababuraye, tiboba baburaye, tiboba babize gute, nimba ashoboye wenyine akaporta une réponse, atashoboye agahamagara umuryango. Kuko muri uwo muco wo kwegerana ugira gute ntiwarenganaga abandi bahari. Sinzi nimba munubishije. Donc habaho kureberana kwa Kanyanaka kibejeje inka zabo ziratetse nta mata bafite directement hakabaho kuvuga ngo Kanyanaka namuheze mufite inka zikamwa nyinshi akamuheza inka ugaza gukama, mudafite nyinshi ukamuheza umukama mugasangira ugakama mu gitondo wagakama nimugoroba. Sinzi ndagira ngo nguko nikore. Donc kubera iki? Kubera umuco mwiza wo gufatikanya wo kubana ainsi de suite. Ibyo ngibyo bikaba ikintu cy'umuco. Hari ibintu yavuze byinshi nyine kubyo gushaka ku mugani. Ese ko wibagiwe gutahira wabyibutsa ariko cyangwa wabyibagiwe? Ubisoza se nasanze kutabaho birabibaho byabayeho bitubwire ta noneho mu gushaka kuko yabivuze hariho nyine hariho gutera inkoni yindi ngo ni umwishywa, gutera inkoni buryo ninde wayiteye bakamumenya kameme kavuga ok c'est une demande à mariage kandi baba bazi ko ari umukobwa
iyo ni forme yabayeho kuko nyine yabivuze baba badakunze uwo muhungu iyo nkoni bakayisubira nayo bakagenda bakamubwira uko bamugize nyine yahavuga bo guterura yabivuze gufata irembo c'est la voie normale ni ukuza kubaza ugafata irembo ukazana inka yo gufata irembo ibintu nk'ibyo habaga n'iyindi forume yo gutahira bamaze kukwemerera ko kumushingira aho kugucyurira umugeni wazi wewe umuhungu tivashe tombope kwaso bashika baguhuheza inzu yawe n'umugore wawe ukaba umwana mu rugo wakagutuma byose kuragira no kugira gutegura ibirori une année après une année et demie après ça dépendait de la période nanga muri ko muranumva agataha azanye umugore abenshi bazaga baza bafite n'abana sinzi rima munubishije iyo nayo yari forme y'ubukwe akagenda nyine akaba kwasebe akaba umwana mu rugo akaragira kahinga katumwa kagira gute afite urugo rwe kwasebe murabizi ibyo ngibyo mwarabyumvishije iyo forme nayo yabayeho nyine yo gushaka mu busabane bwabo ababyeyi ndabazi benshi bazaga akama ava hano sinzi umusaza umwe wacu watubwiye ngo yavuye hano ku Kirungwa agenda niba kote vere rurenge iriya mu misozi abantu bamaze kugira agira y'umwaka abona kuzana n'umugore iyo ni yindi forme nayo yo gushaka noneho uno munsi sinzi niba tworekera aho ngaho ariko tubasaba noneho kuzagira umunsi wo munyana iteme imwe specifique akaba ariyo turezo naho twese kandi kuko mwavuze ngo abasaza ntibaje hano hariho abasaza benshi ba ruguru njyewe juste après ma 6e année namye mbahani Buvira ni Bukavu Kisangani maisha yangu yote sindasura kubiri iriya ruguru donc urasanga hariho bimwe tabayemo pratiquement ariko bari abasaza bari batuye hariya bakuriye hariya bafite byinshi niyenda baturusha donc mubahamagaye byoba byiza tukabana mu mwanya wa question bakaza clarifier ati kingiki no kuno. OK, je m'excuse, je m'arrête là. Ariko nababwiye ngo hariho histoire, connaître votre histoire. Très important pour un homme. Nous sommes venus comme ça, twabinyuzeho superficiellement. Pourquoi vous êtes venus? Qui êtes-vous? Où est-ce que vous êtes? No kugeza ubu ngubu. Icyo ku munsi umwe gusa wawe. Icyo. Abo ubutegetsi iwacu. Nabyo kavuga muti nari mbaye mbabwira nti aruserugabika niwe waje kayiraba umwami ubundi ngo ni Gahutu nawe abo umwami twari dufite sheferi zibiri z'abanyamurenge bazisiprimye ya 1933 je crois iya Gahutu ni ya Kayira bashyiraho uriya mugabo w'amadahurwa wiriya ninde sipani bukizina ryiwe 1933 bagira inama bashyiraho wundi wo kumubwira noneho nk'ibintu by'ubutegetsi bw'iwacu nabyo mukabimenya kugeza none ibya groupement Bijombo cya commune Minembwe mukagira l'histoire yo kubaho kwacu n'ubutegetsi bw'iwacu ingene ba Gisaro batangiye intambara barwanye imyanya yarenze intambara barwanye kugira ngo izina ry'umunyamurenge rihabwe agaciro ifite aujourd'hui donc batwitaga ngo ni abanyarwanda
baekrive bakatwita ngo le Rwanda, sinzi niba munumva le Rwanda, RIAND, umuntu nk'ibyo. Donc tukabura izina dufatwa natwe twenyine. Ejo bundi ibyo ngibyo bibona baye mu nama tuvuga ngo finalement comment on nous appelle ceci, on nous appelle n'importe comment, mais qui sommes-nous? Abanyakibira, abanyahehe, ibintu nk'ibyo ngibyo. On a opté pour le nom Banyamulenge. C'était Uvira Massimo. Twagiye inama aho nzanibuka twari twicaranye hari Mutanga na Simoni nyine n'abagabo b'Uvira benshi, Tongi na Gisaro. Après tout, les noms originaux nous sommes Banyamulenge. Kandi si twe twegiyise ni abari barasiriye iriya ngo ni babandi bo mu murenge. Sinzi niba munumvishije babandi ku murenge wiriya ibintu nk'ibyo ngibyo. Bon, on s'est appelé Banyamulenge kuko abapfurero si bo biyise abapfurero. Umwami w'u Rwanda yaraje agira exploration, ashyika i Remera asanga umwami w'umupfurero arahari. Aramubaza ati sorino, ati sinzi, tuwize uri umupfurero, nawe izi niga y'abapfurero yaba donc babita abapfurero. Ejo bundi noneho bamaze kumenya ko ari igitutsi, aba bariho barihindura ngo bafuriru. Ariko ni umwami w'u Rwanda mfite mon collègue ngo ni Mushoni, pour le moment il était yari aba député provincial, twari kumwisangana arandika memoire yiwe ku izina ry'igipfurero, yandika gutyo umwami w'u Rwanda niwe wise abapfurero iyo zina apatire yiremera ku mwami amubabwiye ngo se muri bande, aravuga ngo ati muri abapfurero nimba mutiyise. Noneho bati ni ugutukwa uko nguko abapfurero barahindura. Uwahinduye nawe uzi izina ryiwe yandika mu kenda aravuga ngo twiyite wafuriru, dukure wapfurero twiyite wafuriru. Ariko kera kose bari abapfurero n'ubu n'abapfurero. Ngaho merci beaucoup.